Ibwega murithirio wa Meru TV rukiriro ngiru thongiru katharwa twi nambere kwa tukiona kanya gotirimana kiri metha yetu ya turinge merukiriro munthi hara twi nambere kwa tukirithagiria mantu mwanya mareo mantu makona mangatheti mwerekera wa mugongo na mantu mangi tukathoma mara methere tumakiri nambere lakini mbere tutiamberia monthe tuya nambere kwa twikumitha bora kurikire metha yetu ya nthetu kawithira bambeto ni famina zwa Kimathi twi nambere kwa tukirithagiria mamwe mara mekiritwe methani yetu. Tuambire na tuereche Southimenti na arendi nyuma ya Kawira Mwangaza kuinambere kwa kimenagiria bonene munini wa Keza kumutuma mtwethinkia akiugaga ati nathie nambere kwigua kimutethagiria nathie nambere kwigua kimuwatambaru kengo kana nathie nambere kwigua kimwaya utethio kengo aethirwa akirugamanaga nweta munini wake mbeo mbithi kuma na tuereche Southimenti bethe twakinambere kwa bakibumagiria na kumeneria rwaria ruru na arabethe twakinambere kwa bakiuria ibigana mutumane nkerwe bimenye bora bigachokangwa maniki wetu wa Ntheto Jeff wagituma nwewe na riboti ino nyuma engo iyo tukurimia majani iyo tukwendia nguo iyo tukwendia kira tukwendia ito tukabaretera tubaikie ngugi kenda marando jau gwetwa our governor designate rietwa rya uritiga gwa kwantaka. Tell us the truth. Muntu okomba gukaria kira giakie kana muntu okomba gutumiria a Kristo ba Methodist Church kana muntu gwetwa superintendent wa prison muntu umbera kweli arendaga nguo tigorongo Kawira Mwangaza nkurukia yuthi baba ba Southimenti bariugate mutumanto ithinkia ki wageri ndoni ni Kawira Mwangaza na tukuga atere tiga kwagera the designated governor mutumanto ithinkia ndoni no kwagera Mumero ndoni no kwagera kanisha ndoni no kwagera bamami bonde barera ana baka superintendent officers for prison ndoni na no kwagera kinya vijana ndoni batu twambere tego changa tayari oni rokere ngo toma chiringi 10 chiakwa Mumero ore ore muyuthi mama naketho na chiringi 10 mwanka mbecho chonde irana nengera mutuma ingane atige gwekera mwana wetu muromone aite mutuma ntwethingia muromone buru arumire Amero bonde arume ba Amero no rumira achiari bonde ana ba bakana gakaeje atukwenda ki utwira ri mutumari na uruga mwitire ncerari o mwethire kirite nguo cia mabusu kenda nguo ka mugurira ciongo wethira ri kibusu ka wethira mutongeria nau kwatira Amero ndoni angondo mwira atiri nagwatire men ba Meru ndoni nyetha ati kwenda kuheshimu mutuma na muheshima tanto murume ta Mumeru ntomurume nkuruki ni baugite kinya Kawira Mwangaza ba muthurire akiruma wanontu bakwithira ati no tonga ande ngwenda kuongera bungi mbuga Kawira kinya wa arathurio na ande agira kwa nini cia gwikira arera bwate na nguo mbeca cietu taxpayer bali tu taxpayers ba Meru county na mbeca cietu cia tumiritia cia kwithongo mi uko na githongo mi kurunga mabondi ya mune guru kurumana na nyina gucauti nenya sana inyeu bwate tumwikirite inyeu awethereria mutuma ekithunu awore mwetu turakwithira nya gwa kithono kira ureto wa mamichi ukorerwa ntoti ni mantu kinyaja gwa timbaru ni ayuthi bangi bakuma Northimenti mutindo ja kangangi nandika werora ombiri kuruma mutuma. That was very bad. Yo tukumwera thaiji na ndiete ombe withdraw statement yawe na ombe ku apologize na we will start na mutuma as ladies na konseri mono mbere ya ekuru mbere ya akuru bangi kwirwa atenga bana Kawira Mwangaza used to clothe him kako mugurira nguo atuge mutuma na chiomba aromba kwigurira nguo na akomba kurera family yawe kou Kawira Mwangaza kwa na changithia mbecha cia kurera mutuma family batwe tukuigwa buru atukonserete shima twe men pa Meru county gento kenge nkaromba atukwira Kawira Mwangaza twe youth pa Meru county twe mwa 3 days eje na budget yaro nuri arire mutuma mbea cha suti iria munenkera atuma suti iria sangithire cia kurira family ya mutuma pato youth pa Meru county tuka provide a pay bill atukomba guchanga mbeca cionde atumuchokeria ari obisina tumuikeria awethero ari kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibwe nuntu bwa riboti inu noe chibo wa Roslyn Kenya nethiritwa kinambere kwa kirotha muchemani wa kwariria bora bakainambere kwa baekanda na nchobi ndegene watho
untuku nchobire chiothe kaite kuinambira kwikinjagira bobi tere ino na kuinambira kwigwa ikiragaragia kinyana boho nene. Mwandiki wetu wande tumwende wa laibuni nwewe na ripoti ino. Sibo wanari Roselyn Kinyana bwethetie karo na ikundi biokaria ntereyu nikendo chwera ntaira thena ire irumirite akaribalu anchege na rongoro nerere wandi ya kerua nari bakiwa wendie bonchobi cia ibango na irande ne watho nitumite antu bantura ubaka botheri ana betu bari karabari very aindo bate kwenda ngugi inye indito inyo bakibaruga bate kurita utiuba kwenda kuthithia bagutujuriria amba nturene nguku tutigwika nguku kinya ng'ombe kaigwito utuku tutina thiri na ndiro tukurombaga tukauga atiri Indonesia ni tukwenda thiru antu ethiru enturene cietu akuru betu na bonchobi themwe ibo gitere themwe tumurume u akamenya mwana nari jakana na nyunya ana baitura njirene bengiru ibisi kinya akuru baba mukuru athunkuma omba kuona umwita na kibundi yakange ayite akiatike itati kumama akanyonjobi ewe utuko rokere imiari yake akathunkuma akemenya mantu ya keukia wate myani bari yate myebanyaga ende ba ekuru bethe nene tukategera security ya ngai ya mtu kiumbe no tutire mwamba ethirwa akiuma mutindwa eja kuia runkuro no mwanka ayamba bare gatigati getu na itu twingwa tukabamenya tubauge na ku revive gintu gitawa nyumba 10 kenda tumba kwithirwa no to nyumba 10 niyo gintu wathani buri onini buru riria wathani bu bakathwa be vigilante enough kana bombe guita ngugi uri batere guti muntu ugatinda amami muthenya na ati ari watchman arega kumenywa antu bara betu gotone kinya bongo ibande biao ndikwira iria managers bako bakikishe muntu uyu ana nyumba 10 na sibotie la nchobi unikuthira batu tukagwatanira na atongeria betu machibo machabuchibo na area managers na kinya bo baturema batu tugeta direct ke machibo nore okienda ongo tutamusema tukagwatana na thirikari tutethio mantu yaja twinja yethere na ngwataniro security yambirie na batwe no nto yambirie na batwe kende kinyira nyumba 10 imwe ke nyumba 10 tagisabueria umegeshabuirie tikinyage chibo na chibo ajukia utino atumbo ya kinya kiripotera Mero TV kuma kerua nari beta mwende wala iboni bwega mwende wa raibuni nuntubo wa riboti inu na njira enkinyanire kutu kithina mbere na thuri cietu na antu arume bamukana ikundi gia antu arume kumana ntere cianjia ibethiretu bakirutha gikundi kiraba weta nthuke gikundi kiraba bethiretu bakigia utetheria gukiria mantu makoneni na kithomo na kinya uthi na mbere na muoroto munene uri gutigira ati bocokanira nthoni mbega kiri Amiru na muno akariba kumana ntere ciagembe na arabe na witio bunene ati gikundi iki kaina mbere kwa gikorokanaga mbere na kinya Miru yonthe gutigira bakuina mbere kwigwa baicokagia nthoni no mbega murithi waba nawe na riboti ino gikundi kimwe ni gicumiritie rutene rwa igembe na kwambiria ira bagwita nthuki kana gikundi kia nthuki kiria gikwithwa gikirita ngugi ndene ya nturene na gutigira agi nthoni bagakanukua na njira yagirite nthuki ye ekiawe kwa amwe tukaringana subgroup ithatu mbere ni Nding'ori Kobia na Kaberia ote mutane omumeru otekeri either so ithatu ote Nding'ori ote Kobia kana ote Kaberia kinyo thoro michubu kinyo thoro ethalie kinyo thoro mukuru enthukiri ku wena bibe bithatu kutu turenda ku register muntu bonga muntu tongi akasio bonde batu register group nemwe subgroup ithatu to the foundation ote mwana wa sukuru ukaewa ngwe mirato ya waku twago tonyagala kuno tukubura twenthuki asini nthuke ne ku punishment no kwetikiria turenda wakikisha mwana wa Mumeru na niliketie kwa mila na desturi zake atike kuria na isiaro atike kura na moroina atike kubwithia mantu atiagirite irambo muthuke muke Mumeru number 2 ende Murungu na athiate values cia Murungu ira Murungu atwete kanisene kania ura Muislamu number 3 ethwe ndete kithomo or western education pila uso ithatu icio nthuke foundation tukwenda
embrace bakiaria bakiugaga ati gikundi giki gigatetheria muno kiri ukaria o amwe na gutigira ana bagucoka cukuru ura kwagirite na gutigira gutinshobisha ibango ikunyua ndene nturene gikundi giki kia nthuki gikethirwa kirio na kira kiambiritwe na ndirutene rwa njia wondi na kira bakua gigeta na mbere gukuruti kana kwandikithia amemba bakyo ni kuma rutene rwa igembe rionthe aria bakarikiria tigania na mwishone buru bathiririe imenti aria bakua gikundi giki kethwa kina uge ndene ya Meru County. Unturo bwetu butibati kura ndienda kunya baratu ya Kristo temanto akimiro yonthe ya imeshia kuya mwiya kubwa kinya Jesu natanirwe ntugu ya nyanya ora bari withire bwa yaundi mwanka mukurunge ntugu ngambira Jesu gethekari mu Meru akiawa rito na koma nchivi na kuma u bwenya muyo kainwa na te mubango yo yuranjirure rika foundation ni kinya uni ko yowirirwa o rito kinya ba wengwa ga kulwa ga datu kwenda kuthomethia ka kuyaga lasimiswa na lasimiswa community neke ya mu supporta ete ko ye mu lasimisa no mutheka gi pare ya bakaona umwa kwata mwana kunjara wasoka kwatuika rika foundation ne ko ya mwira ote obwa na bakamba kuthia bakithoma bati mbere bato tore asiari ba ekoro ana beto banthaka muno ibari ba utanjira ibari ba kwanjiria kwagana nonto ba wasia muntu wa bangaid ntora na community yonda kwa jumla ko to na amana beto banthaka barungamana njirembea na beta na njirera yagirite kinya mongo yeto yukura bakiaria baugite agi ndoni bagakanukua na njirera yagirite nikenda gutigira guti muntu uraumia ende ndoni igochoka uracia turaga rutene rwa Meru yambirite njia iraitawa njia cia mwero na cia njia cia rui niguo nthuki yambiritie nthuki foundation twenda cover slowly tu strategy yetu miaka ile tukenda tukava igembe na tiania miaka yetha tukenda tukava chapati baraba tugengira na boimenti Meru yonthe kerwe covered within 3 years ndio membership tukarikurutia nto kenthuki Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya igembe mawa bwega murithi wa bana ibwega nuntu bwa gikundi giki twina umwe kaina mbere kwa gitethagire bantu anene gucokaniria mitugo na mikarie ya Amiru tukithina mbere na ndiro chetu twina Arant County ya Tharaka Nithi na Rende mbito yetanitwa kiria kari gutigira ati bakwina mbere kwa bakimenyagira amito na gutigira ati bakwanda miti na ara makumbo mamiro tanjira yemo ya kumenyera rera ina Rende baraba twire karibu na murwanithi nabo kuringana na athomi bagonto kubethire tubakuga bakaerutanira kengo gutigira bakwambiria kwanda miti na mwingi ukirombo kura kunthe ori gutigira ati bakwina mbere kwigwa bakimenyagira rera mwaniki wetu wa Ndeto murimi wa mbogo nowe na riboti ino bamwe bataramu barera kuma sabu kaunti ya Muthambi ndeni ya gicigo bunge kia Mara baugite kwina gitumi gya kwanda mitero terero muro araba gwetete muno muro wa Nithi na kuga tayari bachuite antu baraba kabatetheria kwanda miti no ruterero miuro tukwatanirite na kiama giki na ria bandurire patron wao and the treasurer ni tukurutha arrangements ni kenda to support particularly area ya kwanda kwa miti nonto ba promote aspect ino ya climatic change nitukumenya already the developed countries ni set a lot of money nonto ba gucokia meuru kiama gia twateza community ino tukwenda gucokia the riverine forest ria tweleku muloni wa Nyithi mulo wa Tongo kuthi mulo wa Luguti to start with. It is a national NGO ila tukwenda gusata forest project kogutwe na mubango wa kwambire kumincha mitena twambirite kuromba mbeo kogutwe na mubango wa kwanda miti Nyithi muuro kunikirwe dipali anirandi ekavwe ni miti bakiuga ibarite na director wa forest ndeni ya Nthiguru ya Njamani ora etigirite kubanenkagira mbeu yonthe ya muti ura bakwenda na leu kiama giki na community no leu ya muuro wa Nyithi ni tukwenda kwambira nao leto contactete our donors in Germany na tuina contact na our patron there we contacted already the director of forestry in Germany nuntu bagutetheria kuoneka gwa seats sisi jonda ilinkiende kana kimiti yonde no tonale mulo wa Nyithi nuntu bwa ku develop 3 nurseries tukitumela community youth women groups
ikonekana na twinama na untu ugatetheria muno oro nwa miti ni twonete guntu kungi tucerete guntu na guntu to angari madhaiya gikwana ugire nature is very much unforgiving na tonto ni twa interfere na miti ya nature no tugerire kumicokia nikenda tuona mwathani atwiguira kiao nikenda mbura yetu icoka bure akaritene tukena muno ni untu the community as endos ne gukena muno ni mauntu mau batugwitikia mate contribute only to the local community but also nationally and internationally, and we are happy that once we get this support na support yetu kwa tukenenkelwa ore twalitie na roads officer wa county Mr. Kariuki ni twalitie na ACC Mithero urolungamilite both Mithero na Muthambi, and they are supporting this project very seriously. Keripotera Meru TV project very seriously. Keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo. Murimi wa Mbogo nuntubo riboti ino na njira enkinyanireku na riboti ino ega tukinyie mutheo mara tukare na mukire metha yetu ya Ndeto nkatho chimwanya tu nuntubo kwina mbere kwegwa uri ndeni ya Kionia TV yaku lakini methi kuraya kengo tumurika mara marindeni ya Mangathiti. Good morning.